Шене жол өмен еметсем кере хырсаматрада пурныжа кеме болдараще. Чундан кетне парнене вара чарышайынче жишмар, амырдува гыдынче детивишме булать. Шубашкар хулынче бурнаган Демид Чурбановын шуды жанышне слэдж-хоккей войинчех тюррегаларна. Шамрак спортсмена азамлых парнелеме эметсен чарыжа акции майбана. Порла бамынче вые уманхи полхану хужаланать, шабах волханых набекмар, каштурхарах. Паян Демид Чурбанов шамрак спортсменен эмыжи бурначланачке. Шак самант ажашын шешмар, онын спортри юлдажы земженде пызы куяв еварех. Шидишулды Демид чулай чулайнде, слэдж хоккейла выляма профессионалы шунагатне. Онын шанышне тюррегаларма чеваш шенри спортминистра Василий Петров хельмужит евачне хайшине ильня. Демид Чурбанов евар черпе шурална булинке кашникуна саманда юратса бурынны дуйнать. Ори утманны диана шуды телева батне читме чермандарман. Твады жолдах волхы инженерслара хизембе слэдж-хоккей секцине жирынна. Чадымлы булны паранмазар тренировка зіне шүрені Демида адыл ушкынан төп дружынын ешне кеме майбана. Вуннымыш номер бевыляганскер хархинже диага. Чаваш ен слэдж регионзен жайынжи турнирда республика чесне хүделейт. Хын шуны булзан уна шымылдарах. Ебірмен жіндезен стадиона гынамар, урамра пыр жинже яларынма бұлдарат пыр, адыл ешінже ярынма бұлдарат пыр. Бұл шыврай жет? Чымма юрадать, юрлать выл бейін, югереть, ташлать. Урашық бұлзан да ташлать. Ытларах ебруна гала пырмалдан ырыжын бұлмала. Шин бұлмала, кымылы бұлмала, ытты гаран бұл худшынать. Чаваш ен слэдж турнирда Демид эмэче пырныжагане кашни сузырajana еврлыға паранмазыр, азамлыға нензе тәлевзем батне ширы бутма майбарать. Омордура Шубашкар, Киров тада Саратов тырығызенчи шамлық спортсменсем худшынашы. Онда хышушкын шендернене рашта вуйхын ширым дватымыжынже пальме боля. Шене Шубашкар холынжене республика галарым вали Юлия Дюкова, Ольга Артемьева, Игорь Зверев.